karang mayang kena ha idewe pemadan megai telah kurnan buina sebang lapian aku jadi nepukin masih nebuka gini Jening putu Yuliase idewa ampura yang meme dadi meme sing kuat tegen parisolah bapan jeningi jekta tegedek kapineng meme buina meme sing juari tegen nyama praya bapan bapak kelawan meme wai mau yutan rasa-rasa ya idewe sebenyalan nang madan sudar maning dadi anak keluarga daya henkurnan suba bakti rengi desangnya widi suba minat ne suba madan peduman karma Jak setata nyai dan selang dewek kapining wah. Dong apa nyai korang? Ne peduman karma gitu. Tirtawati saja buka rausnya ini. Ne mula peduman karmanya. Dong udah nyai masuk selang. Selain pedewekan tiangi ane sangat seselang tiang wantah parisolah beli kapineng tiang jak tata beli gedeg apa maka sujati peleh tiangnya beli nang jani rausang beli kan dong nyai matakun pelehnya ini kapineng wake gitu wah 2000 ponga nyai ngunakonang kapineng wake dong yang pantas wakeng rausang dini. Cutat ne wakeng ide kapinengnya. Magadi nyayulin dini. Wake sing suka ninggalin tokodannya ini. Wake sing kemas ninggalin bau kudannya ini dini magadi nyayulin dini kengken beli dadi tawa tiang dingah munyan beli ini beli sebeseng kemas tekan dewet tiangnya keto dadi marajani beli ngomong keto menipida apa tinggalin tiang beli tadi beli nyusulang dewe apa ngetiang nyakin pedewekan belinya Tirtawati ba dari belebihan munyana jutatnya waking gitu kapinengnya magadi nyayulin ini beli yang tiang magadi uleng dini kengken penaden buah karban belini kapineng tiang jutat net yang sengkal magadi beli yang wantahnya sayang pianak tiangnya dini dong kengken nyai sengak magadi gitu ulian nyai lakar ngia sayang pianake dong apa ke saja gitu
Tirtawati ba. Seke peleh kupeng wakin ngah. Nyai sing nyak magede uleng. Ulian nyai ngenot artha branan wakin. Tanah hapliat bibes liu mobil ada. Ento ning rana yang nyai sing nyak magede uleng dini. Dong kekene solah anak lo. Dot ngerabutan sekayan anak muani. Aloh ibu ngontelang layah tanpa tulang. Ngorang wake ngerebutin sekaya nak muani. Nah, pangsingnya wake kasenggo ngerebutin sekaya nak muani. Wake lakar magede uleng dini. Sake wala nei jeneng putu Yuliase. Lakar aja wake masih magede uleng dini. Hei! Tirtawati ba. Ibas yang pantas ngajak pianake. Wake ane pantas. Mapan nyai mai tuseng ngabap. Ne jani nyai magede tuseng masih ngabap. Tirtawati mai ajak pianake. Samunang beli, samunang. Makale, ngategarang alon-alon dumun. Sapun api paindekane, dados makale beranti kadi asapuniki sareng rabini. Rasa yang tenjuari, yeneng sabran raina. Mekeles tato miegan sarang rabini. Yang dong cai dati nak buah-buah. Dong udah cai buat milu-milu dini. Ampur ayang titiang mekele. Duaning ketah jagate mangkin. Kekerasan dalam rumah tangga punika kaucap. Yeneng mekele melaksana kadiasa punika. Cina mekele jagi pacang teni denda. Mebui punika mekele. Indayang pikayunin malih. Kan? Ini jani kene. Wake ane nuduren cai. Bang cai nawang sesuduk. Bang cai nawang unduk. Keng sudah tenem. Bang seng yang cai kuala nuduren wake. Kuala cai sing nawang sesuduk. Ciceng itu tuati. Makurunan ngajak wake. Minap ngelah ketujon. Ketujone sing jadi. Lakar nguasang arta beranan wake ni. Di subane Tirtawati nguasang arta beranan wake. Itu lantas Tirtawati lain ngajak anak manilen. Mangkin umun mekele. Dan peleh kuping kiang ningah kaos mekele buka kedu. Kan? Tong pidan wake taen melok cai. Diakti raben mekele kada sapunika. Kan? Tong udah cai melihat ke kene. Ale apisan tiang metaken tapi neng mekele diakti raben mekele puniki sekali punika. Benar. Ale, wow keresep pantiang. Yeneng kenten, pula patut laksanaan mekele kada sapunika. Mangken asapuniki mekele. Sampunang malih mekele merasa ulas ase dekeneng anake loh kene. Yen tiang medue rabi kadi asapuniki mejok sampun jak-jak tiang, jok-jak mekele.
kadong tuman anak lo dot ngangkangin anak mani wina makle jok sakiten suot kita jak dundong uliang uling dini Yan! Ne marah yang nak buat tu lah. Hei, Tirta Wati buat. Pangsengnya nyai makelau ajak pianak buat ni. Jadi, maya ajak pianak ke? Samunang beli. Samunang. Ajak pianak ke? Samunang beli. Samunang beli. Non ke mana ni? Cincin nyai dong hengkai kaku karena lo di luar ke kene Tirta Wati nyai dong marah tawang awake ke kene jelek pikas nyai ni sing cocok yen dia mento jegek gobannya ini nawang nyai keweruhan kekene jelek bikasnya ini alaulah ala dinemu ayu kinadi ayu pinangge nejani kekene jelek bikasnya ini dot nyangkangin kesugihan anakmu ani buina deman nyai ngumbar tresna teken anakmu ani lenan sing dadelen buka loh jaler nyai Liwaya menok suot nyai mapete kewala kene ne jani apang tawang nyai ben pidan yang nyai bangke situ di neraka tongos nyai ni melab-lab nyai di cawah candra goh muka nuot nyai kikiu galagel puina idah nyai lakar negan barang anakmu ani kalau kini pangseng ulian nyai ngeledekin natai dini magadi nyai uli dini makat nyai mengengket aku Dewa ampura yang meme ada unu ketenenan boya jekarman meme ni najani ya diaston meme magandi ninggalin pauku dan ceningi sakewala meme nutresna kapining cening tor meme sa tengah titiang mangga cening stata nemuang ane madan rahayu. Meme pamit neng. Om telolet om.
janine mare kenal benage nyolsol. Kayak kadutan awake mesu. Wih. Awake enep tegoangem iki. Ini panak penyon masang ini. Thank you brother. Hai. Cek kejengit den bu cek ini. Aduh, ampura Om Swastiastu. Wuih. Adik kamu apa bungu deh? Oh cewek yang meleleng sih lah. Aduh, nyama pato bungutnya. Ampura rumah niki ide dane sarang sami kangyang niki tiang dan bisa bahasa halus. Yang bes halus kewah. Yang dibeleleng halus kewah masih. Ndak dibeleleng makajang trobo ke nyak gusti nyak ide bagus trobo ke deh. Ingot ake dibeleleng lama kejang badeng gumi nih. Saaja niki uleng adan apa makna dari buleleng? Oh ini pangnawang malu ide dane sarang sami. Buleleng bu artinya bumi, leleng artinya mereng. Buleleng adalah bumi yang miring. Ulian miring gumi ini liu ada yeh. Sangkala ada desane madan banyu ning, banyu edang, banyu poh, banyu male, banyu asri. Ulian be ada yeh. Mebereok lah kentas tapi tembenge di Tabanan. Sangkala di Tabanan liu ada desane batu, batu riti, batunya. Batu karu, ulian bes bak nih mebereok ke Badung seret. Di Badung liu ada abian kapas, abian semal, abian timbul. Tapi tidak apa-apa. Inilah the power of Bali. Mari melestarikan seni budaya. Ini saput kakek nak kedai jero mangku kada abu. Sing kengken wih ampura niki dari sami tiang karinda enak badan niki. Yen tik-tik hujan. Yang masuk angin, agak sih masuk penjara, okay? Uleng beleng, aduh, wih. Saya yang ngangke wartawan bungu deh. Wih, ana uli semengan gati, nengok main. Wih, ana tret ngabung motor tret, nangka di puncak ada bojok stop. Hayang bojok milu nyetop. Tret beli sate malu set sate. Begitu tret gejol ulu nanti breok. Peng 16 muka. Ben pidan lah kan ada tol kone tol berjalan lah kan. Awaknya blog ini deh nih. Nah songkare lah ben manipuan pangade jalan. Nak jalan tije jalan kebu mai jalan ke surga daerah. Tapi tidak apa-apa, walaupun bagaimanapun halangan saya dari Beleleng ke Denpasar, tetap ikut melestarikan seni budaya lewat pesta kesenian Bali. Luar biasa niki de dane sareng sami, ampura dumo niki. Cara mak, hah? Aden awak kita konang. Cai ayengan ke balian nau cai. Ngomong di jero mangku nih mengatasi masalah tanpa kerawan nih mas. Pengkuda anak kerawan saya nangani dah. Gas ini anak lo juga kerawan. Wah, balian zaman now teke singidang. Begitu ada balian teke singidang. Begitu jero mangku 16 si singidang. Terakhir tiang urusan anak lo juga nih. Gek sud kerawan kecokot nyonyo nih. Langsung sadar perjani. Uleng di Jekaden. Aduh. Sakit na otakin. Luar biasa nih kita dari sareng sami. Wih, tinggalin. Wih, rame masih mau balik drama. Kade saya tidak mau balik awak.
Ini sih ada balik pocol lah oke mai. Aduh, tuh nih jari-jani zaman milenial. Ngomong-ngomong generasi milenial, jadi makanya nggak begadget. Wih, bedek-bedek SMS-an. Cara jani merem, yang cara istilah belelengnya mekabakan ada. Amon ini medunangan. Amon bungut beleleng jak badung nak lena deh. Amon beleleng kan robok deh kini deh bungut deh. Amon niki asal melali ke Badung, ke Badung melali nyak ke Gianyar demit-demit ngake itu. Jam ngomong jam nih, jam kuda nih jam 9. Di latihan di wantel. Nyamak meninggal ke Karangasem melali ke Karangasem karena efek Gunung Agung tegah-tegah munyin itu. Kini anak ke Karangasem ngomong nyak bagian kubuin. Weh bidan jadi ragane mantek. Jadi ragane meriki. Kan di kebeng-kebeng song jitu. Di Tabanan weh. Man ngelah tunangan uleng Tabanan bayi mare. Weh dai ne megijan deh. Marosan ngena tawang aduh. Dia ngajang lu ngajang kan. Tuh ini ngamah dah. Ngajang baru ungkabang tet serelemu dan. Yang di belakang ngajang tet beguling. Oh, amun ngelak kecer, sing ngelak kecer dile gerak medus-dus. Aduh. Ampun nih. Ini nah, ulin Tabanan ajak beli nasi, Bu, beli nasi bene leneng. Bene leneng cukup trotoar sama. Tapi tidak apa-apa, inilah Bali, berbeda-beda bineka tunggal ika, kita adalah tetap bersaudara, sami semeton Bali. Luar biasa nih kita dari sang sami. Kayak yang cunguh milu genit. Aduh. Negara ngomong negarawan. Negarawan ini jukut apa deh? Jukut Madonna. Lawar Madonna. Mai kija ngauha. Ngomong lian ini kan ngauhang. Aman di bak leleng ngauhang. Engkai agak membobo deh. Jani zaman ngena aneh jani mekabakan anaknya mekabakan jani bu papa mama. Wih, uling jani bu papa mama. Papa, kau an di manaan beradaan nantian kita ketemuan di art centeran. Woi. Jawab aja kabarnya. Ya Pak, ntar dulu Pak, aku lagi ngemang-ngemang kucitan. Bedek-bedek jani teknologi sudah canggih. Mari kita bisa memanfaatkan teknologi, bukan kita dimanfaatkan oleh teknologi. Gitu nake. Apang sing jari-jani berita hoa. Bedek-bedek berita hoa. Nih mada bedek kene be hoa, newen hoa terakhir be aduh. Sing meragatang bol. Ya sengak belelenge sing meragatang jet ketel. Mari kita memanfaatkan teknologi dengan bijak. Nah, gitu nake jari jam kejang. Ampura nu meniki di dani sareng sami. Yang sakit nasi nih. Uling duni dal hujan oke. Karena ngalih nasi beguling bung. Ngalih kini bung. Astong kare. Nekad masih nekad ini. Sun makan. Oh, duni ngamah di lone. Be apa be nas penyu apa be apa? Sate Bu, sate apa nih? Sate lilit. Oh di Bandung kan sate apa nih? Sate lilit. Amun di Belanda sate apa? Sate lilit non nak cai. Mau belanja masih dengki ke. Coba heran tuh di beleleng gitu. Makanya basang bawa dah ban. Tapi tidak apa-apa, orang beleleng tampaknya sadis-sadis dalam bercinta, sangat romantis. MC-nya juga gak dipone. Si naong marah mekipakan. Amon kini ciri-ciri Mahmud Abbas. Mama muda baru anak satu. Aduh luar biasa niki dari sami suksema sampun nonton drama niki agak rame masih nonton. Selana terkles bi megenap kati awak. Uleng dunia bayang ngalan-ngalan mai wih ampun niki dari sami telepon engkalen bejam-bejam nih ngalen set engkalen nang kadini nang kadija dane nang kadiubung ada rahasia. STNK bengabe, SIM bengabe, elem bengangon, jas hujan bengabe, BPKB bengabe. Oh, kada tilang gak sih? Motor sih ngapa? Cai jail gati awak enak tegoang.
Ini mare ya. Nah sing kengken berdiri. Awake sing ngabek kursi kan not DPR awake ngabek kursi. Luar biasa niki dari Sarasami, tepuk tangan udah dari Sarasami, luar biasa niki. Udah berbangga masih. Anggang dumo niki. Niki drama agak 3 jam negak ini bisa busul situ. Angwang dramanya singkat-singkat ya. Tiang pangselidan mulai memang tiang les piano semangan. Aduh luar biasa niki Bapak Ibu Sarasami, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh buku, tokoh bangunan luar biasa. Sampun raud niki nih jani titiang pinake niki sebagai calon mahasiswa. Oh tiang nih makin dari mahasiswa ceritane. Apa kada guyut itu dah aja nih. Nah, bungut belaganyure aja bungut topeng we. Bungut belaganyure aja bungut drama nih madukan. Sing kengken inilah melestarikan seni budaya Bali. Lewat Art Center mari kita kembangkan seni budaya Bali untuk kemajuan Bali yang akan lebih baik. Nih timpale di jene. Deh. Main deh, mesu deh, ngalen deh. Nyen toa. Nih awake nih gede caplis ngurah gejul. Tahu artinya gejol? Gejolak kaula muda. Lewat anak muda, mari kita buat perubahan ke depan. Asik. Bungude bicara DPR ya. Deh, ngale mesu caya, ngale pagal lebih bejam. Nah, jani akil akar mesu. Mesu yang jai? Mesugi. Tidak cai mesu yang ngale laki mesu blast kata orang laki. Nah, jani akil akar mesu. Mesu yang ken? Mesu sultan. Oh, cai sun mana mesugi, mesu sultan tuh biasa tuh. Mesu nak yang ngalen bu? Nah, jani akil akar mesu. Mesu yang ken? Mesuah. Panak penyon. Yang ngalen cai lambat dati. Dan ulung suah kini. Wih, hijau ulung. Nih petelongan. Wih, petelongan. Main laki yang ngalen mesu aja. Nah, jani akil akar mesu. Mesu yang ken? Mesu ulub, nyemak suah. Ih, tong cai yang ngalen teh mesu nih nak sorot tuh nih live. Nah, jani akil mesu. Oh, nak masuk. Kini nih TV yang ngalen cai. Nak dapat orang. Balian zaman X. Ngalin. Nih. Kenapa saya di kerawan, bedek kerawan? Awake sing kerawan. Man, Asal ninga gonge. Jang begitu gila. Damo bon sipah cai ini damo. Cai koja bedek kerawan aki ngowana. Bah, borang ake sing kerawan. Man, Asal ninga gonge kujang gitu be.
angin cai itu. Main lu. Wah, Tomadan tir. Kenapa? Ingin awake. Tidak lah. Kenapa? Mau berpindang. Sudah ngama pindang nih. Saya mau sudang lepat jukut undis. Aduh, aksara mang. Mang apa? Mangsit. Aduh. Cai lambat kaki besu. Aduh. Di belakang. Sekegong barang bangke. Lelah awake not. Dia ada si kegongnya peliang cai. Masa lu munyang gonge. Bong bah. Kenyal awake. Lang ya awake not. Udeng beleng gerak kucing kenapa. Aduh. Ya malu. Bisa kegongnya tinggalin aja cai. Wih, baju coklat. Ulit selem cai. Dekat banget anaknya sing gongangnya nasinya kajak. Gong. Gong, natu begong. Gong. Main malu cai main di belakang. Adi awakip lega anyurangan ini. Cai adi lambat kati cai awake boleh tuni awake nganti yang cai seneng ngono. Je. Mendap jalu. Gitu. Lelah awake nunon. Lelah kengken cainya udah kerawan. Laga gaen cai kerawan cuma gae ini. Sing kerawan ake. Man anak ge kita ge asal ngahanggongin tuh kita ngigel ake gitu sing kerawan ake. Kenapa ya luane? Kini ya yang awake busanan terlambat sing gitu. Oh. Aki tuh busanan kan tekuling beleleng. Oh, wes. Wih, bang, mulai bang motor, beh. Mulai bang motor, cai. Gitu nangka disempidi gabak, gitu. Apa tomplok, cai? Kulo bakal tomplok. Kulo bakal tomplok ketakunin kuluke. Kengkenan. Didek kulo takunin cai. Nepang ya aneh kuluke ketakunin lo, cai sakit sautinnya ke kuluke. Ai. Sama kita ninja tenasnya kuluke tuh. Aduh, cai mari kulo cai ajak ngomong cai. Oh, kulo. Nggak ada sangat ange. Kan kene zaman apa adanya globalisasi cai. Nah, jadi zaman milenial, cai ya awake kan lakar dari calon mahasiswa. Calon mahasiswa sing gitu. Nah, cara jani generasi milenial harus bisa berbahasa. Contohnya bahasa Inggris. Keseliu bungut aki nih. Bahasa Inggris. Ngomong-ngomong bahasa Inggris, aki bisa dua bahasa Inggris nih. Dua cai bahasa Inggris. Ini contoh. Nah, coba tes malu. Bahasa Inggris awake ngetes ya nih. Aki lakar ngomong malu. Good evening everybody. Wih, thank you, welcome to Bali Art Festival. This is a drama gong, this traditional opera. This is a klengse. Adik klengse? Klengse. Oh. This is a pejegan. Pejegan is pajegan. Nah, tes bahasa Inggris awake gampang. Nah, ingahang ya nih. Cai nyautin aja bahasa Inggris. Oke. Aki metakon. Siap. Sekarang. Now. Besok. Tomorrow. Hari Sabtu. Tumpak. Ada tumpak hari Minggu, pasti Sabtu. Menyen sungai. To God. Halo, hasanang bahasa Inggrisnya. Ben dia ide bagus. Tu Haji. Nanya hasanang. Begitu menyen nasi mekepal. Tumpeng. Nasinya kepal. Dadi tumpeng honyak masih. Menyen nak lo jegeg. Tunggingang. Goban caine. Mana lo degek nage tunggingang. Sing tunggingang maksudnya tunggingang kenene apa namanya laptopnya gitu. Sing jelemane, sing ngeres dan berpikir. Nah yang jeleman. Dikatakan dalam sastra kapan manusia berpikir negatif, di sanalah manusia akan menderita. Di mana manusia berpikir positif, maka kebahagiaan akan selalu menyertainya. Woi, wih dua kati polone no. Salah awake. Langsung pocol SAG. Sarjana alam gaib. Ngomong-ngomong nih sing gitu. Ken. Aki Bim kan makan Oh, makan di kampus tuh suka awake. Wih.
Ale, yen ngamah nasene amah ada kayak kotaknya amah. Saya kayak kotak kayak kreseknya amah. Kayak apa sing ku suka? Ye, cai sing nawang perda cai. Perda keken. Perda ngatur-ngatur sampah, Ngatur bersih. Oh, gitu. Oh, makanya ya suruh ngamah gitu langsung caplok kotaknya langsung. Dan ake kotaknya langsung ngamah. Kutang di tongos lune gitu maksudnya. Artinya bagaimana? Ini adalah merupakan spirit untuk menciptakan kebersihan dan kenyamanan bagi kita semua. Gitu, penting. Cek apa cek tawang? Ngomong-ngomong gini, Jani yang ngalian mau masuk nih. Igede Parwata aja ya? Igede Parwata anak state terlambat. Wih, aja cara janda. Yang ngalian deh, pokoknya deh. Ijo kade laku nang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Deh, amon anak muda kini pejalan. Ngenang Kris. Amon awak iki. Swastiastu deh. Swastiastu deh. Ampuran deh beli kasepan ngoran gede deh Jani raga lakar masuk. Jani raga lakar ke kuliah. Kuliah nih. Benar deh. Oh. Menyen subuh kuliah. Beli subuh saya agak nakar jujuh ilmu pengetahuan itu. Nah, nih bede. Iraga masuk di madan sekolah, madan sekolah tentang keagamaan dan juga tentang seni budaya. Iraga patut iraga bisa masih nawang ngalu dasar-dasarnya. Benar. Nah, tuh beli. Ngomong-ngomong sing gitu. Jani mampu nih pelajaran bahasa Bali. Bahasa Bali. Nah, orang ini megagitayan kuning nawang. Oh, ya lu yuk lapa. Main apa deh? Ngomong-ngomong bahasa Bali deh. Ngomong-ngomong bahasa Bali saya duga cerik nak kene cang. Saya kene angge jak gurune waktu SD ajane mace iba pengubuh lele. Iba pengubuh lele di Tegale. Lelene iba gede-gede. Imeme sai melali ke Tegale. Imeme sai melali lelene ibape. Gadak basangne imeme koma. Lelene ibape ubu bange dibungut paone imeme. Itu benar bahasa Bali. Bener lelene ibape nih ubu bange gitu. Si ubu bange maksudnya bungut paon meme. Oh, benar, bungut paon ini ubu banget. Itu apa bungut paon dong? Saya lak puan lo anane. Oh, pelem raja wakil. Oh, kene deh. Nah, coba Jani, iraga megending. Megending. Nah, megending. Yang menurut Aki sing mau bisa megending. Nah, ngomong megending Aki nak mana aja ini kakek nak Aki pidan megending. Aja ini megending cai. Kini gede. Burungku judulnya. Burungku. Oke. Nah, coba saya megending ada burungku. Kini gini aneh. Lihat burungku dua telur bersatu. Suka ibu-ibu sejak dari dulu. Setiap hari ku bawa selalu. Kadang-kadang kaku, kadang-kadang layu. Warna burungku coklat abu-abu. Tiap malam minggu burungku nage mepalu. Setiap hari ku sut-sut selalu. Nama burungku Kade Agus Caplok Yuyu. Kakek ngajain dong. Tidong deh aja ini kakek. Dek, ane pelajaran terpenting malu jadi Dharma Gita. Bener. Gede kan berdua megendeng. Pangsing pocol gede milu pasraman di desa. Oh, nak jadi ada program provinsi ngadang pasraman di setiap desa pekraman. Oh, nih gede jadi bisa megendeng. Contohin malu ajain malu jadi beli. Nah, gede megendeng.
iraga negesin Bener. sakewala jani zaman now adane negesinnya dua bahasa. Dua bahasa. Saya bahasa Bali, oke bahasa Ake Inggris. bahasa Bali, saya Awak bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Benar. Oke. Aja Ah, gede kalah mengene. polone awake kone bahasa Bali, ya bahasa Bali. Iyo kone bahasa Inggris, bahasa Inggris. Badikin mah pete cai dingwang nake magening nih. Nah, Nanging sedurung kia magening, Ah, kia nunas ampureng ajak beli jak da dua. kengkeng. kengken nadi. Dua ning tiang nak nu kantum lajah dane beli. Oh, begitu keponakanku. Sing mulih cai galungan. Nah nih Jani, Oh, oke apa deh. sing engelan terlambat iraga ke kampus? Nah, Tiang dia magending. Oke. Beli jak da dua nih masanin. nah siap. Inge hide dari sarang sami. Bacikang niki denger. Ngaden awak bisa Aduh bisikan Waduh, ceneng. Ceneng. Dengan ceneng nyapa kadi aku. Kan gitu. Oke ya nih. Yes. The people can do you get and the sit and praise and get and the game. Lanjut deh lanjut. Next. dapat Senja di punggungnya pasangan ini. anak ngadani. Saya oke kesiapan. Ada pangen anaknya aneh mengadanin. Oh, kamu apa? Saya nih. Yes. Yes. Don't get me at the name and district and thank you. Next. Nah, dua kayak Kamu. bahasa Inggris. Gaginane buka nyampan. Ada cara ngeleak, cai. Gigen jani nih buka sampat. Adi gigenane cer sampat kan gaginane buka nyampat gitu. Oh, nah pele Jawa ke. Nah bahasanya nih bahasa Inggris jani. Yes. Can do you think a crack ngejoang? Adik krek ngejual. Ada bahasa Inggris gitu nyampat crack ngejoang. Adik kan lanjut. ndak sawake. Ini ndak sawake gedet. Anak saya Anak saya kone jumbo lu. Yes. The recycle bin a bicycle. Sickle, or twinkle, died, and will twinkle, died. Thank you. Next. Anggo. Ah, ajak deh bebungut berselimputan. ilang lubu kata
kode lune. Abuke buka kata. This can the life of the e-book. Next. Ya den rire anu liu peplajahan. Ya den yang cainu. Duang. Oh. Liu kone pelajahan. Yes. You be the smart. Can do you a long life education. Wah. Tuh. Artinya belajar seumur hidup. Gitu nang, gitu maksudnya deh. Please. Gede lah apa? Kenapa? Oh, kenapa beli aku di dunia? Nah, kita tidak mau benar. Ayo. Ah, di nyoba cai. Kenapa saya beli aku? Oh, nanya memang. Les. Oke, cai balik. Ayam. Ada janda non. Pincen tuh ah. Makan cai nih. Ada janda nomor 1. Jangan pasang janda. Oke, Kingo. Bisa please. Kita masih beli bacol. Yen buat arti gendingnya itu sing itu artinya beli. Oh, gitu sing gitu artinya. Itu artinya. Mengkengken tuh artos tadi. Yen buat arti gendingnya itu mapan iraga hidup di jagate. Sampunang iraganya apa kadia. Oh, gitu. Yen umpam yang tiang yen iraga subenawang besik. Sinah nuade masih ada nawang dadu. Oh, benar. Jani ngiring iraga sarang-sarang aja. Abang dadi jago paripurna. Nah, tuh bener tuh. Iraga harus selalu belajar dan belajar gitu maksudnya. Nah, lanjani gini deh. Mapan coba kalah. Lanjani Iraga berangkat ke kampus. Nah, apa Angon? Gede ngelah motor. Nah, Angon motor gede nih. mapan tiang ada nih madan motor. Motor tiangnya aku beli. Anggo motor. Paket beli. Seken. Seken. Aduh. Aki sing mau jalan. Seken anggo motor. Benar beli. Des. Anggo motor kone des. Caple. Hei, ini motornya not. Ini motor. Saya di ngemalu nih. Nih, starter harus starter. Brong, menyes. Brong, menyes. Brong, menyes. Pusing hidup. Busennya mati. Kabalian lalu busennya. Adi sep. Men balian sesep oh. Ada lemuk kini. Hidup. Hidup beli. Awaknya bang apa? Apa hidup motornya? Kamu nak ada flash. Hidup nih. Aku kamu nih. Nah, sekarang cobakin beli. Gede ya nih bener. Oh, tiang ini malingan. Aku motor jangan mati asalnya. Aduh. Yuhu. Nah, yuk. Nah, lagi nih bener. Awaknya jadi bener. Oke. Jangan, oke. Aduh dibuka, saya mau mati. Aduh gila ini. Ikut. Nah, kedua lu. Bener. Nah, jadi Motornya lagi ngalih janda
senya Om Swastiastu madak busol getne. Yumunden malu Om Swastiastu. Ne mare semetan Bali. Raga patut ada semangat. Tepuk tangan malu. Kene luongi dewek tadi nak bajang. Kali janit yang bemeseh. Jan mekana keto. Mapan tiang tadi mahasiswa harus jegek mekejang-kejang nek. Jegek gobe. Jagak me penganggo Buina kuteng solahe mati apa ngaras jagak. Patut liragen dulu ngenyakan ngumbah piring buina ma bersih-bersih tomadan darmaneng putra renering ramo kewajiban seorang anak mayah utang tekenak tua dia stop tua ma bersih-bersih cara gendingane bersih ngiring sereng anggesarire ngireng mangken ngireng bersih mang de baline tetap bersih bersih ngireng bersih ngireng mangken ngireng bersih bersereng jero puri bersereng anggesarire ngireng mangken ngireng bersih mang de baline tetap bersih yen sube iraga bersih jek pasti pikirannya masih bersih yen sube pikirannya bersih jek luwum suberaga melajah yen sube iraga nyemet melajah jek pasti bedadi manusia ane berkualitas pangsing ngancara timpal tiange ane madan loh Kiki Ulandari Banyuwangi motor mare kuliah bok mecet kuku mecet mata mecet pipi mecet bibih mecet kateng song jet ne mecet mare tunde nama ngamah kucet jak memene jak tawah bepesaut ne ngengken me mangamah kucet ih sorry lah yau mimi sakit aten memene ketuang yeh dong ngudiang idewek ngomong anak ane paling melahjani idewek lakar metaki-taki jalan ke kampus kolak di pandene putu mai laku celak-celak jet memene Mo, gening apa tuh kegendingan? Dari tawah di hutian nang jumunin wen cepet Mo putu ombak yang juari
ane busan. Tiang demen gati mo. Yen dadi oren mbok nyang putu jangan dinganggen-ningan itu. Karena mbok jiji ah. Ye, putu? 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 Sujatene putu lakar hijau. Tinggalin mbok jak girang sumbringah kijen ya putu. Nah orang kapinin mbok. Mbok, tunggu dok itu mbok mempitakan kapinin tiang. Apa ke mbok sing inget? Dinane jani kira gelakar ke kampus nas aja-ajahan. Toke mawinan tiang kira muka kini mbok. Oh, ombak menawang. Sujatene putu ke kampus sing jenuna saja-ajahan sakewale sakewale hai sakewale wih sing juari ngomongan sakewale ngudiang mbok sakewale putu pangman metepuk ngajak-ngajak bagus cuit ada yang puper nih mbok yen dadi deh tiang dengan mbok ngomongannya tidong-tidong mapan rikale iraga ngelarang ane madam berah mencari sing patut iraga mendemenan patutnya iraga melajah mbok bener saja to adi pangsing ngancara krune lan bajang-bajange jani kondet tamat sekolah subuh mendemenan buine subuh ngaba belingan bener saja to mbok yang iraga ngelarang ane madam berah mencari nak mula gede gati kegodane mo yang ngidang lantas nyase rikale iraga mas sekolah cina iraga kesenggung terus itu mo bener to adi pangyak buku cara gendinge gending apa tuh mbok gendinge tote bener gending apa tuh mbok bener gending itu ane misi tingkah ayu neto man mbok bisa gitu gendingan tahu mbok sing bisa kene gendingane mbok tingkah ayu nomor 1 uang Sulawi kaping kali Sugebrana kaping 3 kaping 4 kau dadi jatne to buatan dasarin ban hidup jati keke iwalang walang sange cara embok adi puduh adi mbok orang cara walang sange yen kene jegek emboke yen alian cara tes embok anak cara via valen mbok jalan sebut Mbok, jalan sebejani ke kampus, Mbok. Ada cara anak kamu nonton, Mbok? Awas, awas, awas.
Wih. Beli? Nih Madan tembus 4 angka nih. Ada bisa gitu Bi? Waduh bakat cewek bakat tangan. Itu derita anak soleh. Motor apa motor jelek entungan we. Sas. Juang we. Pedalem. Cai agetane cai. Oh, mon. Awak ki uleng juni ngendar cayu. Kediding Ini motor ini masih kene. Motor apa nih? Cai ngalih kesempatan deh. Busa power snelling nih. Beli? Ada ngadeng abu motor beli? Ini motornya motor gelem. Ini nih. Sujatine nih subone Madan Adi Uliase Bli. Oh, Yuliase tuh. Sampengnya ada nih. Timpalnya mirip Bli. Winangsih ada nih. Nya korang. Takunin. Sih. Tuh Yuliase. Jimpalnya selisih. Apa orang? Keleseh nyai keleseh. Nawang beli. Adan yange anak Pia Palen. Wih, Pia Palen. Tualen orang ada nyai. Matanya ini. Aduh, yuk mau Pia Palen. Ane magendeng sayang itu. Oh. Sayang, opo kowe krungu jerite atiku mengharap engkau kembali sayang kanti mebulu. Adi mebulu. Oh, gimana ya? Kanti memutih rambutku rabakal luntur tresnoku. Aduh, tuh nyai mar Pia Palen adane nyai. Nyai banget tualen nyai. Tuh nyai samping nih. Nek potongan seneng aku Pia Palen. Yuliase. Nah, jadi jangan takut. Adi Yuliase. Tunggu dia ngadi semengan subuh di margini. Puine mempenganggu bunga buka gitu. Sujatine kal kija Adi. Beli gede parwate. Sujatene yang mau penganggi buka kini. Kesing jadolan beli. Yang lakar ngelanturang masuk ke kampus beli. Masuk patok kuliah kayak kuliah. Kuliah yang beli. Iraga universitas apa dia kalau masuk deh? Universitas apa? Tertawang, universitasnya tertawang. Kini berlatihan apa deh, bisnis apa deh, sakit otaknya. Universitas apa tadi? Universitas apa? Oh, universitas itulah. Nah, yang penting dong masuk. Emang cai di universitas. Cai lah kan nyemak jurusan apa? Aki nyemak jurusan dadua. Jurusan apa dong? Dadua aki nyemak jurusan semangan nyemak komputer. Begitu pedangnya dihukum. Ada yang malu. Semangan nyemak komputer. Pedangnya dihukum. Semangan nyemak komputer. Pedangnya dihukum. Oh, semangan nyemak komputer. Pedangnya dihukum. Artinya, cai bedingahan aki malu. Semangan nyemak komputer. Pedangnya aki dihukum. Oh, cai paling komputer loh adanya. Cai ngai den. Bener kan bener aki semangan nyemak komputer. Pedangnya aki dihukum. Berarti aki kan di penjara. Demak yang tawa-tawa bekerja yang halal loh Ben. Gede lah kan nyemak jurusan apa? Yen tiang jurusan bahasa Bali kalau ada. Oh, bahasa Bali. Men, kayak Yuliase. Patah yang Bahasa Bali. Mana? Di kelasnya. Yang di kelasnya ada nih. Toilet. Toilet. Yang ada nih. Pia Palen. Nah, nyanyi singan coba nyanyi. Pia Palen. Nyanyi mak jurusan apa? Tiang nyemak jurusan bahasa Bali. Irage
patut ngelestarian budaya Bali nih salah satunya unsur bahasa. Lawang beli tuh. Oke, tuh. Bahasa Bali. Cai sing perlu ya mak jurusan tata boga aja ya mak. Adi tata boga. Dok pangamah ya mak kayak ini. Ngedenannya pedukan awake. Cai jurusan bahasa Bali nah iraga kene. Kene jurusan warawiri. Iraga jemak fisip. Fisip apa dong? Fakultas Ilmu Sadat dan Ilmu Pelet. Ada. Jurusan D3 Kerauhan. Jemak betul. Di, jadi tiang bang ngomong beli. Oh. Coba tinggalin Adi Uliasih. Iya nulin tuni tiang tinggalin Adi Uliasih. Cek pisan. Beli gede parwate. Debes tega ngajumang padewekan tiangnya beli. Adanya tiang buka kini, nak beli masih ada ngeranang. Awake anyang-anyangan. Saya anyang-anyangan. Den. Dah anyang-anyangan. Beli, kita masih. Cingaken tiang. Jani beli sebuah munggah truna beli. Wah. Gede munggah truna nih munggah daksina deh. Not awake lakar maben munggah daksina. Mendo munggah truna. Adi, mapa nih jani tetujon iraga patah. Nyuju nih madan pajak aja di kampus. Gitu masih. Manur Pasumaya ngajak ibu dosen di kampus. Apang sing engalan kasepan iraga. Belanja nih jalan bareng-bareng ajak beli ke kampus Adi. Kampus dah. Nyakang wani adi, nyakang aduh. Woi, adi buangan nyai. Nih nak Yuliasih aja ke nyai buangan. Menerus kal ngengke. Deh gitu carane jelek. Bang Boy Yuliasih ngajak ini, ngajak gede. Nyai, ajak nih. Nyai wa berdua oyongan aneh. Bang aneh bajang-bajang den. Dan yang tua berarti beli nak tua masih beli oh. Sing ya tua lakar ngingkup den Sejelek tidak boleh menjelekkan orang. Sejelek apapun dia ini tetap dia orang jelek. Awake kena. Awake ngoren awake kena. Keributan wanang. Sabar. Nah jani kene, gede aja Yuliasih motor gedene apa? Nah nih jani Adi, mapan beli ngapa nih madan motor, ajak beli ke kampus. Mengkengken Adi. Yang sing juari mo. Juari yang gede mandi adi. Robok den. Geret tahun cepok geret. Namun sing kedu sanur aku. Mengkengken Adi. Lautang beli. Oh, engke ke laut. Ayo. Lautang itu artinya laut. Nah, menek. Lam. Set. Menek Adi. Ngalin Adi. Gelut nake gelut Yuliasih. Gelut. Adi, tong buli cerai raga bareng-bareng. Nah nih jani, apang sing kenapa kudu Adi? Nah, Di siang bangkang ini Adi. Yang sing juari. nah gelut. Adi misi sing juari Adi. Dong, gelut ngelawake sengitan. Beli jangan munan. Nah. Jangan munan. Ih. Melang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Perkosa yuk. Cai main perkosa. Sing tadi kita jangan lo. Sing tadi Rayu. Kayak gimana caranya? Pia. Apa? Pia kacang hijau. Pia palen. Oh gitu. Nah. Pia palen. Bapak kamu dagang nasi ya? Kok Nah. tahu beli? Oh dunia awake meli itu non.
Bapaknya dagang nasi cuma. Seketo caranya. Men keke ngerayu. Awake yang ngerayu nah. Pia. Iya. Bapakmu tukang bakso ya? Nye nawang. Hah. Tidak, sing ruangan cai. Jelema konentain bangin 02 nas teh. Apa 02? Sandal jepit. Haha. Sok main 02 sing tadi kasar-kasar gitu. Sing tadi gitu caranya ngerayu. Kini lah cara ngerayu, tinggalin cara akhirnya ngerayu. Nah, tinggalin Ya jawab. Palen. Iya beli. Kamu tahu ndak film kartun apa yang paling disenangi anak-anak sekarang? Kartun. Nah, ya Upin ngaukin kakeknya Ken. Aduh. Jelema ada kene ngale kesempatannya. Aduh. Malah kita Upin. Aduh. Nah, ajak deh buat jelema ni kene nyak-nyakan polone hidup. Mereka jadi deh. Main ke kampus. Ake bemergati oh. Lewat berdua nyai misi kuliah be nyai. Mai ajak ke mue banyak ke penginapan. Baik. Sing perlu gitu walaupun iraga usianya bertuaan bedek kan gede paro atau jak iluliase, iraga tetap masih melajah. Malah jadi ke kampus milunin iraga ospek, kan? Setuju? Main setuju. Teman. Main jalan. Jok hati. Nyanan dek ada yang metek pipis awake. Metek peng kuda ada yang ngutah tuh nulin beleleng. Sing 12 ngutah. Marah-marahnya nangkat ini negak di cekepate bui cerik-ceriket kejang ngerejeng. Ada ngesemut awake. Marah-marahnya metakon bui Bang Sopo kapan datang? Awake orang Bang Sopo. Kejawab polone bos, Sopo lapar bos. Ali sengaja tak mang nasi awak. Angkong sate celeng dari itu. Saya panan ama kuting katikane bakat ama. Aduh, wih. Jang nih bak. Oh, tunjuk ke dari ketua senat nih dosennya budu-buduan apa kengken nih. Adi awaknya tunjuk ke dari ketua senat. Bermasuk sampai semester 21. Wah, kuda ngajak cucon dosennya masuk dah deh. Terus ada iya maluan tawat awaknya pilah dan ketua. Wih. Aduh, kalau nak memene ngorain. Ingat Bu Sanje waktu mau balik sepak bola dunia itu. Bu Sanje kan karena nge-Jerman main ya Inggris. Inggrisnya kaptennya kejengklok. Buang dari main akhirnya Jerman ya jerapah main. Pulian sepak bola mekerengan aja kurnane mau kurnan jang. Nganda nih lo udah cemburu. Pulian sepak bola mekerengan aja kurnane, beuy, perangkat di sedang para bola dan jangan melekangin para bola. Nah awake wen menek, awake letang kau. Ngan panake tekel letang ngetuun. Wih, mari tangkep bola-bola anjak tajen dan tangkep. Aduh. Udah ulian megerengan, memene ngorain. Ini cai waktu pidana lekat di Piala Dunia ini becai lekat. Waktu memek lah panak cai di rumah sakit. Ih, sedang aduh, bless gol gitu.
Sangkala awake cara bola gitu. Tewah banget. Dari ketua senat ngabetase ke gak ini. Ini mau kejang nih mahasiswa baru. Iraga bang idina tulungan kan baga kemahasiswaan. Catatnya nih konen teke. Kali jani konen ada teke nih. Ini mahasiswa apa nih? Mahasiswa uring-uringan nih. Woi. Aduh. Ya nane kene deh mai masuk nih ke universitas ini telah nasen kampusnya lah kan. Kene kampusnya. Cai nyen cai. Cai ngen cai. Cang mahasiswa baru. Mun cai ngen. Mahasiswa lama. Merawaknya mau semester 21 cai ngawak. Cai kelempang gak di tasnya. Wih, senawang ketua senat awake. Wih, sing tawang awake ketua senat berangkat ketua subak. Cai ketua senat nih. Ketua senat. Wih, kade bedogol. Sing bedogol, cai. Apa? Bedude. Jahil-jahil jelema ini senawang mahasiswa baru. Masa kene potongan ketua senat. Sing percaya. Badah, ini absen. Apa tuh cai Atas ngabo absen. Kudeng sekegongnya masuk ini. Ngono cai. Cai nyen cai. Johen demo baru. Ini ada cai. Yen. Ada cai nih. Mongler. Manap cai. Mau kejang ini ada absennya. Wih, gak. Wih, honor pemainnya bakal tua. Ya ini hilang awaknya bisa bekejang nunjal. Keregang pokoknya. Nih sing ketua senat, koordinator drama nih non. Bukan koordinator drama, manajer LPD awak. LPD lepetan biasanya nih. Di rumah jalan di palingnya. Aduh, jadi yang kau teken nih. Wah, ya Pak. Pak apa kengkeng? Adi. Ini kau kan? Mahasiswa kurang ajar saya. Kenapa? Adi Raka ini. Oh, kakak. So sekarang kita baris Pak. Kasih dia 5 dos. Baris. So kita so teman-teman semua. Kamu semua kamu orang kurang ajar kamu. Adi awake gubegen sinawang ketua senat. Baris. Baris. Wih, kebo sampi meong kulit. Adi kene deh model mahasiswa ada. Aduh, Cai gorila. Apa tuh? Gorila. Wah, di gorila. Mau ini bangun cetakan patung Garuda nih. Malah jahilin awaknya terus serangan nih. Baris ya. Malah nyance sing lulus. Baris cai sing kelulusan cai suat di kuliah cai kepindahan cai. Dije ke Ubud di Bangli. Ubud Bangli ya maksudnya. Ubud kan di Anyar. Cai di Bangli Ubud ya nih. Ubud apa tuh? Universitas Budu-Buduan. Nah, Bang Den. Baris, cai komando. Oke. Komando cai. Seluruhnya siap. Gerak. Lencang depan. Gerak. Bagus. Benar kene benar. Benar 2 hari lagi kene awake kamu leh buka beleleng. Apang jok biulan pol. Tegak. Gerak. Nah, bagus. Gerak. Aduh. Berhenti. Gerak. Yang Beri salam. Selamat pagi, cikgu.
salah tuh saya di selamat pagi cikgu. Selamat pagi Gu besar. Oh. Beri salam. Selamat pagi cikgu besar. Adi awaknya orang cikgu besar. Menapa dok? Kakak. So kakak. Kakak kasih dia 5 dos. Ah. Bagus. Pak Adi bagus. Man. Bagus. Oh bagus. Jadi kene. Kan? Caples. Oi, saya. Hadir. Kelesih. Bacol. Hadir. Dogler. Oi. Ya ini aneh sing tekennya nih. Wena dua kon yang teken nih. Ini di mana ya lakunya? Lalu beli. Marwatel. Orang ada nih. Yuliase. Ada. Selaku. Kayaknya lebih. Nah, ini. Lu saya di kampus apa golok? Tukang patus. Saya nawang lot nih. Apa nih? UKM Silat. Penjaskes nih. Apa? Jurusan silat nih. Oh silat. Ada laba kayu cara Jurusan kelas apa nih? Ah, pencaksilat. Oh, pencak silat. Oh, jurusan penjas kesrek. Penjaskes. Penjas kesrek. Penjaskes ke korek. Korek. Bang, Kasih tengah cai. Belang. Oh, jadi langkah peragakannya awaknya ngajain nih. Ucai ngajain. Awaknya ngajain pulas. Dia ngajain Pulas. Awas, hati-hati. Beli bahan bungut kenal. Nah, balik. Pokoknya jurus maju terus. Amun kedenan musuhnya bayi-bayi bane. Penjaskes nih. Oh. Sen. Tek. Modang gede sangat. Awak itu belakang. Lakar pelengan awake lakar pelengan. Tek. Oh, jurus cakang pantingan nih. Set. Hebat. Iya, Yang kene, Pak. pesalaman. Set. Woi, Turis kucing mencari cecek. Teh. Nah. Set. Oh, bagi gisen bedek yang ada uang pengobatan kayak ini. Ada yang melambung sayang Oh. Nebe, bakal ngepon waktu nih. mana dibuang? Angkat di gili mana ngutah buang dah. Cari. Weh, amat mak bola. Adi penyembuhan memen apa ini, Mak? Kena awaknya sing banget juara kan. Apa tangan? Hei, Ri. Sing dia bisa. Man,
Oke Kang Ngetes. Ah, silakan istirahat dulu. Weh, saya jak oke tes. Yen. Bagaimana Jaka Sembung? Apakah kamu sudah bisa mengalahkan si buta dari gua hantu? Si buta dari gua hantu lagi ngamah loloh. Ah, saya coba. Nah coba saya jak oke. Saya ngelah jurus. Be, Tes. main tes. Nah, main. Ya, inilah dia sedang lepat melawan gorila. Siapa yang akan menang? Tadi lah ngunur ya. Set. Jurus jelek mata nih. Hati-hati matan cak ini. Nah, main tes. Sus. Bah. Pada tudeng lah bapak. Kalingannya orang ngelempak. Bisa pakai ke UGD nih pokoknya ngatuang. Ya, terima kasih ya. Ini jangan ini kepandaian ini dipakai untuk ngerusuin itu. Pakailah untuk membela diri. Bela diri kalau ada yang macam-macam lawan dek. Oh, kalau amon musuhnya amon tampule play banget. Berarti ngangon jurus 6. Rek. Ngambung. Ya, wih hebat ternyata. Suasana cocok, suasana nih. Toh, awaknya lah programnya no. Nah, Jadi dia timpal jadi no. Juliase. Ali bersilat bersua dari yang dekat-dekat. Aduh. Oh. Ne parwate jak liase adi mare ne teke kene. Wah, Ije ne. lambat ngali penginapan. Wah, Lambatan deke. Takut gede. Ulah hiji deh. Hati-hati beli. Ampurayang tiang mare teke beli. Duaning tiang nuning ngalin pengumuman beasiswa. Hah, beasiswa. Beasiswa. Kenapa kamu kok duluan tahu daripada aku? Kamu sangat orang bangke. Kamu melampaui aku, kamu tanya Budi. Ada misi tanya Budi. Kan. Ada beasiswa Ada kayak Tawang gini. ada beasiswa, di Tawang ada beasiswa. Mare tiang ulin ngalin ngajak Adi Yuliasi. Hajam, Patut beli. wah, ada beasiswa. Menjadi kayak gini jadi. Awaknya sing Perlu perlu. ke Nawang, Kayak gitu. beasiswa itu. Sing nawang, Main tinggalin jadi. sing nawang beasiswa ke? Menapa? Beasiswa. Yani cai ya mau kejang sing Nawang nak ospek. Apa? Si Nawang ospek. Apa madan ospek? Ospek. Dan apa madan ospek? Ospek. Adi sedih kata. Baik kamu jadi tinggalin. Beasiswane awak itu cai lah sing ajuan jadi beasiswa cai. Nah, main. Beli gede parwate. Apa ke saja ada beasiswa beli? Kemudian tiang sing nawang beli. Anti yang malu beli nah. Tiang akan ninggalin beasiswa malu beli. Yang buat beasiswa itu belum dilakukan orangnya lagi. Nah yang buat saja gitu beli.
Adi Yuliasih idewu. Nah, sinambi iraga ngantosang timpale nulih ne madan beasiswa. Ne jani beli lakar ngibur Adi. Kengken beli? Beli lakar megending gitu? Patur Adi. Megending apa beli? Ne jani beli lakar megending Bali. Ngibur pada wekan Adi ni. Lautang beli. Adi berdua-duaan nih. Gede kengken nih, kalau megending. Megending beli. Wih, beli tuh nih dengan gendang. Beli kau ni lakar ninggalin beasiswa beli? Wah, ini malu beasiswa belakangan besuge. Dikit tuh beli. Wah, aki biar lacur tetap sombong. Itu kita, wah. Nah ne jani, mapan tiang subuh mesemaya ngajak Adi Yuliasih. Lakar ngendingang Adi Yuliasih. Wih, gede lakar megending nih. Wah, cocok milu idola culik. Nah, coba megending apa deh? Tiang nih jani lakar megending Bali beli. Oh, gending Bali. Nah, sing engken jauh tadi, Inggris tadi apa kan wes. Wih. Bisa megending pol eh? Ini nah, baru ada mengenai Yuliasih. Ini awak tadi apa tadi? Ada tinggal tuh. Dasar beli dadi nak wani polos sing sangat bisa memunyi. Mula dasar beli dadi nak wani belok sing bisa rumuken apa dedemenan iluh dulu. Oh iluh ngerti teken dewek beline yuk kekeken. Nening undok presnan beli debuin aku ngemasin mati beli bani kalegang wang ilo ngangon beli tunangan beli uling desa mecik HP tu sing bisa boya tu sing hidang beli angin sangkani kolot beli ne keliwat ngatin iluh tipi ke kota nagih beli baju beli sing nawang jalan. Ada Google Map awan. Ulyan beli sing taen pesu ngemasin kesasar beli ngajak ilo ampuran beli lo belok tangon ilo kegelan ampuran beli lo sing cara jani yen mula sakane enik iloh amat kembali ampuran beli lo beli pusing dan ngomong apa sudah menyesal tekening belum beli ni. Tepuk tangan. Ini penyanyi aslinya Ari Kencana. Amonnya Ari-Ari. Amon saya Ari tidak baik. Bareng-bareng gini. Wait. Ini undok presnan beli debuin aku ngemasin
suaranya serak-serak ngedegen. Serak-serak menganyutkan. Saya bisa menggendeng. Kini ada nak itu. Anung ada aki ajang-ajangan aduh. Aduh, saya ngelak-ngelakinan. Ternyata gede multi talent. Kang Wang beli. Gede liu ngelah bakat. Bakat menggendeng. Bakat nyastre. Ilmu pengetahuan gede dua gede. Cocok gede lah jadi masuk di universitas. Langan jadi dabang kamu deh. Nah nih Jani, sedurung yang tiang lakar ke kampus ngajak timpa yang kerja. Benar Dode. Sujatinya ada nih lakar rombongan tiang ngajak Adi Uliase. Beli nang orahan kapinen tiang beli. Nih urusan pribadi, kalahin baliknya. Yuk, Jalan. Beli nang orahan kapinen tiang beli. Undo apa beli lakar orahan kapinen tiang? Adi Uliase idewe. Setonen yang beli ngorahang buat utang bebawasan beli ini teken Adi. Beli nunas teken Adi. Sampunang Adi pede. Beli tong tumben Jani beli ngomong begitu ini kapinen tiang. Yen ulen cenek irages tata bareng-bareng. Orahan kapinen tiang beli. Beli orahan kapinen tiang. Tiang kasih pede beli. Adi, mapan irago uli cerik barang-barang. Kita masih Jani irago subuh munggah trunu. Sujatinya beli ada rasa teken Adi. Mengkengken Adi. Adi. Beli ampura yang tiang beli. Papan tiangi mebesan kapinen tiang. Rikala tiang ngelarang ane madan berah mencari. Tiang sing bangu mendemenan beli. Beli ampura yang tiang beli. Yen yang wenten jatuh karmu, sinahira gelakar metemu beli. Adi Uliase dewe. Yen buat gitu Adi ngabu peminah. Beli sing ida ngomong apa Adi. Nah nejane beli wantah ngiringan. Nanging beli nunas teken Adi. Sampunang unu kene angune dikobet Adi nge. Dia beli. Hahaha, ternyata ada udang di balik pengorengan. Waduh, Bener di balik batu. di balik batu. Gede parwate. Ini Beli jadi metakon kapinen gede. Apa kayak gede ngelangase kapinen Adi Uliase? Beli. Tunggu dia yang beli caplis ngomong buka gitu. Sujatinya dia ngajak Adi Uliase. Sing ada apa-apa tuh beli. Saja ada sing ada apa-apa. Kita tepuk magisian. Amon tuang ne benar. Dia unduk ini lanjut tangan awaknya anyang-anyangan. Adi Uliase. Beli metakon dek eneng Adi. Apa kayak Adi ngelarase kapinen gede parwate? Beli. Terus nanti yangi kapinen beli gede parwante. Wantah menyamuk beli. Saja nih. Bener beli. Seken. Ngomong aja teh sing kengken. Sujatinya sekadi raus tiang itu nih. Tiang sing ada apa-apa aja Adi Uliase beli. Adi Uliase beli metakon kapinen Adi. Adi sing ada rasa ya gede parwate. Beli. Tuh nggak dimelet kene beli. Yang sing ada apa cak beli gede parwante. Kengken.
Seken. Yang sing ada apa beli? Sing ada apa? Bener sajan. Seken beli. Yakin? Yakin. Or yours, right? Oh, ngawake anyang-anyangan. Senten sing anyang-anyangan den cai. Seken sing ada hubungan? Seken beli. Sing demen? Yang sing demen beli. Nih, dong dayanin bu, magelut. Aduh, nyangetang anyang-anyangan awake, aduh. Baru orang nyalakin orang sing medemenan, aduh. Libi. Amo mekabakan deh yuk. Masa baru orang ada lipi benambret Ajan. jejak tadi? Hei, Ada lempuyangan nasi, lempuyangan. hei, Ada kedua kalinya. Aduh, Hey. jangan anyang-anyangan nih. hei, ini awaknya nyen orang lipi nih. Lipi nih. Apa libi? Awaknya si manukupan. Tai dia manukupan jadi gede. Dongkang. Dan Usana nih banyak ngorain. dia lagi nyala tuh cai. Kenapa? Dia orang dongkang. Oh, orang dongkang. Oh, langsung Plegan. Kini Jani. Dek. Adi biasa itu masih cai. Ajak nih. Anjani raga ke kampus. Ini lalu langsung galah nih. Benah pisan kadi pebawas beli ini. Nah, Nejani mapan irage sampun masumaya ngajak ibu Nah, dosen. ibu dosen. Apang sing engalan terlambat. nah benar dong. Nejani yang jemaluan ke kampus. Nyen aninya minum. Beli milu langsung kampus. Menadi genggen adi. Beli, maluan sudah beli. Yang tiang jak mbok barengan. Nah lamun gitu, beli maruna ngajak nimpal-nimpal beli nengin. Lautang beli. Main. Ayo, let's go. Adi, beli pamit nih. Adi Yuliasih, apa kisah hadir? Adi sing medemenan ngajak gede Parwati. Mbok, yang sing medemenan jak beli gede Parwati. Mapan, papan tiangnya bebesan kapinen tiang. Dikalet tiang larang ane madan mencari. Tiang sing bangun ane medemenan mbok. Oh gitu. Mbok, jalan sebejani mulih. Bencolan tengah ini mbok. Jalan Adi. Yang kena-kenang paling ngalun adi anak jelek. Semangat, bermanja aja. Begitu, mapelalianan. Tengah, sedok pasangnya, medar. Sanja, buat sedok pasang awake, buat medar. Petengnya, awake medem. Sorry, keselia bungot awake. Maksud awake, bubo aleng. Wih, saja tuh. Wih, sing apa di belakang awake kelenteng? Halo, kati tadi anak cerek. Memen bapak awake
silat saja. Set 2000 Pak. 5.000 memang bapak micangnya setiap hari awal kena silat. Makanya Icang teman ganti lagi anak cedek. Icang lakar yang kele-kele. Wih, cai lakar ngedenang deh cai. Bungut set. Ndak kena. Pangnya awake kele. Awake nak senyak kele. Sorry lah yo. Bu, man cai kenang carane pangnya gede. Kene carane. Ladian medar. Bu, badikan maju. Ada dogen cai. Badikan maju. Man, cai kan kenang pangnya berat. Cocok anan cai krempeng. Oh, yang cang. Sing maju-maju. Ada sing maju-maju cai. Man, aneh dahar tuh sing ada. Apa pejuang? Paling agak angin kesu. Berat. Cocok dah. Cak kali kodok, aneh kocak gede ngelen dah. Enak suat penghitungan maju. Dengalan sakit bahasa ngawake. Man Jani ngejek. Jani ajak ke magendeng. Magendeng apa? Ajak ke magendeng tentang puranya. Ya, Jani ke magendeng. Cai nonton. Nah, pura basake. Di tangosne aja. Pura Uluwatu. Di tangosne aja. Pura Tanalat. Di tangosne aja. Pura Pulaki. Tangosne masih aja. Pura basake di jatangasne ake sing nawang. Pura Uluwatu di jatangasne ake sing nawang. Pura basake di jatangasne ake sing nawang. Pura Pulaki tangasne masih sing nawang. Cai, pokoknya orang sing nawang. Apa nawang ke orang jah? Menang sape. Oh gitu. Man, ijeng aku nai sentol ada sengena-ngena. Lan kau kan malu. Sentol. Halo bro, Icang dini ngengkan akonak awake mataboy sang dogan cai. Payu mah pelalian. Payu itu kan dunia kita. Wih, bahasa apa tuh? Bahasa zaman now. Wih, cai no aman kita menang bahasa zaman now. Ya begitulah. Jani payu mah pelalian. Payu? Jani, langkau kan di paling malu. Kadut. Wayan. Muhammad.
Jalan Jani mempelajari murid-muridannya. Ya. Jani, embok dari gurone, mekejang dari muridne, mengerti? Nah, cai melajar macam malu. JA, JE, atepang, Bumat lainnya. Nanti kempel saya jawab. Leto Jumunen. JA, JE, munyene, Nah, apa ane dari sap-sap? Jang. Nah, Nyai. Manisan. Nyembuen. Nah, Nyai. Asam. Benar. Nyembuen. Jang. Nah, Nyai. Gula. Nyembuen. Jang. Nah, Nyai. Aman. Adik kamen dari sap-sap engken undukne. Ne unduke. Dicangkat. Ulas ajak meme ajak wapan dicange. Nah, terus Meme ne munyi. engken toh. Beli. Buka je kamene. Nanti yang dia ngeblok. Boleh toh. Kamen itu tuseng dari sap-sap. Kamen itu anggo kepura lan anggo mata tulung. Ento gunane, mengerti? Ning, Made Adi, kita masih ketuk Puspanjali. Kita masih ceneng-ceneng ajak makajang. Cuba saja, koja kalau mapalianan doge. Kita masih ceneng-ceneng ajak makajang. Boleh malu, cuba saja nenek. Gemit yang mepamit. Mana nih? Ceneng, Made Adi, kita masih ketur Puspanjali. Nejani meme metakon kapening ceneng. Apa keh ceneng nawa? Kija pejalan bapa nenek. Adik kali jani konan ada juma. Me, tiang kusenawa. Ija kadang di bawah pelakuna. Men, ceneng Made Adi nawa. Kija pejalan bapa nenek. Tiang kusenawa masih meme sake wale ibabat nan pasung abang mobil. Ceneng, Made Adi, kita masih ketuk Puspanjali. Tiang me. Mai malu neng. Ceneng, Made Adi, kita masih ketuk Puspanjali. Nejani meme mabesan kapening ceneng. Selegangnya sekolah nih. Manipuan, yening subuh tamat sekolah. Ditu nyan pelajaran cenengnya angon urip. Apa ngada angon bakal nih? Me, ada petakon tiang dengan meme. Apa tuh nih? Kemudian ibabat tu sentai ngoyang jumah me. Ceneng, kemudian ceneng metakon gitu. Bapan cenengi sing ten ada jumah tua anak ngale gae tuh nih. Meme, man mudiang ibapa digalak-galak dongkan takkan di meme. Ning, bapan cenengi sing ten galak ngajak meme ning. Men, kemudian meme ngelengken adik bapa. Jok luang nyai ne kapening. Sina, coba nyai nuturangane boye-boye. Buat solah wakile. Beli. Kemudian beli marecek tuh si bagawatan. Adeng-adeng malu beli. Pangseng yang beli tutup halu. Wakil orang nyai tutup kala gitu. Meme. Yang dagu mulian. Nggih bapak main neng. Main. Mulian. Tiang singnya bapak. Kemudian ceneng. Meme.
takut tuh beli. Duwe mayani. Dong yang kekene parlaksanaan wakil kampung Nyai sing rasanya mah. Wakil makati sebelah. Teko betul. Kawan kuatan Nyai. Suka lo beli ngodelang layatan kudu lo. Yang tiang subuh ngerasa yang polis sholat beli. Sake walene jane tiang lu tukang maya hutang tapi nangis piano beli. Tuh ning ngerana yang tiang buka kene. Ken? Nu tukang maya hutang kau pinengi pianak itu. Dol seng play kupeng waken ingat. Sekayanya nincen Nyai yang maya hutang. Hah? Beli. Ya dia tuntang tuh sing ngeladakin lima ini. Dia nak merasa mekurnan ngajak beli. Tuh ning ngerana yang tiang nu tukang utang kapeningi piana beli. Ken? Makurenan gitu. Duwe mahayani bang. Bang tawang ibu. Dong bakudang bulan kaden, wake sing ngajak Nyai medem. Nawang tuh artinya Nyai. Cutat le wake ngideh kapineng Nyai, magede Nyai ulang dini. Wake sing suka ningalen fokusan Nyai. Kengken beli. Ibu menajak awak gitu. Dong amodo supaya awak ngayahin ibu. Ning jadi kene pengualas gitu. Dalam pian muni Nyai nak. Cutat le wake ngideh, magede Nyai ulang dini. Cutat le awak senyak magede beli. Yen Nyai senyak magede, wake ane nyarat fokusan Nyai ne, magede Nyai. Magede Nyai ulang dini. Made, ketup. Adi, tuh kenapa Adi ngeleng Adi? Mbok, ini memang kerengan aja di bapu, Mbok. Mbok, ini memang gede. Mendep Adi, nyan Mbok ngomong aja ibapu. Jak daduang lihat. Bapa, tunggu dia imeme Adi magedi Bapa. Apa pelene imeme? Dengan ceneng milu-milu taken nunduk bapane kapining memen ceneng. Bapa, pedalam ada yang tiangi Bapa. Yen ibidan sebet tiang kalain meme. Jani ada yang tiangi pangsing masih kalain meme Bapa. Dos beneran. Jani ada pengideh bapane kapining ceneng. Apa tuh Bapa? Nang orahan kapining tiang. Mapan ceneng suba madan sisir. Suba madan kuliah. Ada pengideh bapane ane kapetan. Sing jadelen. Ceneng da pesan, Pak, ngajak dosen nane mohani. Pangsingan ceneng kasengeh cara memen cenenge loh dalir. Pengideh bapane ane kaping. Pengideh bapane ane nomor 2 sing jadelen. Ceneng ada pesan Pak ngajak dosen.
Ane ngemangalain baga kemahasiswaan. Bapak, kemudian tiang dari mahasiswa, sing dari pak teken dosen bapak. Buina, kemudian tiang sing dari pak, aja ibu dosen sana ngemanggalin bagi kemahasiswaan bapak. Neng, cutatnya bapeng ideh kapining ceneng. Ada pesan yang ceneng, pak ngajak dosen aneh ngemanggalin bagi kemahasiswaan. Bapak, yang tiang wentan pikobat di kampus, nyen sana tiang saduin bapak. Lenan ken ibu dosen, sana ngemanggalin bagi kemahasiswaan bapak. Sing adu buen bapak. Neng, dong udah senang melihat kekene kapining bapak. Nyan toleh nih. Nih, bapak ane ngerupake paukudan ceneng. Dan wenang ceneng lawan bapak. Cutat nih, bapak sing suka ninggalin ceneng. Iyan ceneng pak ngajak dosen ane ngemangalin bage kemahasiswaan. Ken. Neng. Dongkak kene solah pianake. Di subane gelah ngerupaku ngantos baca. Mara tuturen bedek lantas ngamul. Paling melah. Janilah keralih gelah melah. biasane. Kunapi nih Adi? Nang tegarang orang kapining mbok. Mbok, dina nebi yang mau yutang aja ibapu. Kengken Adi, dong Adi, uyut teken bapak Nadi nih. Bener saja antum mbok. Apan, ibapu tuh sing ngemang tiang papa. Aja dosen sani muani-muani. Kita masih yang sing banget pak. Aja ibu dosen sani ngemanggalin bagi kemahasiswaan mbok. Beh, ini ada nak tua tawah. Masa mahasiswa sing tadi metepuk jak dosen, jak sing habis pikir. Zaman now masih nu ada lah kena beberekan. Adi, yang cara mbok lah bapan itu, jak kepingsan mbok. Ih, emosi kan mbok. Mbok, kaya jeli melah pada laksana bapan tiangin. Nak tiang masih ada ngelahang mbok. Mapan, bapan tiangin sana ngerupake pauku dan tiangin. Dia tuh sebelantang angin mbok. Jalan jani ragam lajah, apang dadi sarjana ane sujana mbok. Bener saja tuh Adi. Mbok, nang tegarang mai malu mbok. Penten api Adi. Mbok, tuh Adi cara mobil sedane bapu mbok. Yih, saja Adi, benar betul.
sedan Bapak Nadine betul? Minap, i Bapak suba eling tekan padewekan pelih mo. Saja to Adi, minap Bapak Nadine ngideh pelih kapineng Adi. Buine Bapak Nadine merasa isep kapineng Adi. Mo, yang tua saja gitu, jalan jani ali Bapak Tiangi, jalan Adi. Ditumben tinggalin tiang. Pintu ruangan baga ke mahasiswani magagan, Mbok. Biasane mau betan suwai-wai. Ye, saja Adi. Tegarang intep malu Adi. Adang-adang, Mbok. Beli. Yen dadi tiang nawang. Men kengken. Dadi tiang ngaukin panak pianak tiangi. Adi Tirtawati Dewi. Adi sing dadi ngaukin pianake Ibu Du Yuliase. Mo, adi carana nyamat adan tiangi, Mo. Si Jatene, nyen ada di tengah ruangan itu, Mo. Adi Yuliase, pangseng Adi ngelah peminahannya tidong-tidong, jalan intip. Nyen sujatena ada di ruangan itu. Jalan, Mbok. Jalan, Adi. Cutetne Adi sing dadi ngaukin pianake panak. Beli, tunggu tiang sing bang ngaukin pianak tiangi. Apa boleh tiangi? Sia bulan tiang melingang lo Putu Yuliase. Dadi sing bang tiang ngaukin ye pianak. Adi, cutetne sing dadi Adi. Ibu Du Yuliase, tu sing kengken sing lah mene Adi. Beli anu ngidang aliang ye mene, anenungan teken Adi. Ngediolas pang tiang ngauken lo Putu Yuliase pianak uleng yuse duang tiban tiang ngalain pianake ngantos jani subebajang pang taen yang tiang mekaukan ken panak. Adi cutetne sing dadi Adi. Yen Adi nyantos ngulgul Ibu Du Yuliase. Sinah Ibu Du Yuliase lakar pindahang belian ke kampus Sanilenan. Beli subes yang olas tipan beli lan keluargan belining misuna yang tiang ngorahang tiang nak loh jelek. Anelas beli ngorahang tiang ngalain pianak lan somah tusat make beli lan raraman beline subang matiang tiang. Tirtawati ba? Ya lebihan munyinya ina.
Sake wala kene jani beli. Mapan loh putu Yuliaseh subamadan bajang. Sing nyidang buen beli nang kebang ane madan anos. Jape jani ngancam tiang. Pangsing nyan tiang orahang iya pianak tiang. Makalo-kalo sinah ialah karnawang. Tirtawati ba. Jutatnya sing tadi. Yen nyantos ibu tu Yuliasih nawa. Nyen sujatane memene. Kanang menyai. Nyai sing jak kesengoh loh jalir dogen. Nyai lakar sukang wake penjara. Keto masih reramannya ini barang masih mah penjara. Wake sing takut, wake sing jajah. Ipidan suba iba misun hayang wake memitra. Sake wala sujatene iba ane memitra. Ngantos iba pengklu nyuang purna. Masih iba sing suat-suat nyakitin wake. Kewala wake nengil. Pangkarman ibane ane mejalan. Neng, Neng.